sampai menceritalah duda ada tamu mohana leguna peraya sabahai orang bina tahira laga bermame muka. Nak pengen dek karung lako urinang dua buah pinah dua buah kai. Yang pertama abah yang menyek-nyek bek lena, yang kedua bek tiga had menyong. Curuga gata yum kaki laka gedasi gaga beraya sabam menyeka menceri gata ngelaka cukup taruga anak balita je anak muntui dengan anakmu rame yang detrohan apat manja di urang inanggan hira laka ura duda asyo siruga. Surga masih gamyong kaki langka surga di langka yung kaki poma di urang inanggan hira langka ura duda aso siruga surga masih gamyong kaki langka surga di langka yung kaki poma cukup dan sayang di urang langkar tusul luba minta belanja lam ura tare di terle ura lam ujian badai gelan keraya di urang inang pisah bagat sepcula lam rumah tangga awate bengah tagun bulaka luanyan semano anu balita kadang na bayi sisa bedimo getajo kena kedemu puta polimang pengang kacula jala tagun bulan kagejara ijab cukup setia inang getanya ku bahke laka ungkat peyang namanya na tinggai gepaja kedra yang penting laka bermame muka pengaruh HP ni bakja menyo lecrengal laka cemburu buta kadang narkoba ganja sip judi ramele istri jabaka ua kadang narkoba ganja sip judi ramele